U subotu, 24. decembra 2022. godine, delegacija Udruženja Kraljevina Srbija obišla je manastir Krušedol. Povod za dolazak bio je kraj 140. godine od proglašenja Srbije za kraljevinu. Tim povodom je predsednik udruženja, gospodin Miloš Pavković, na grob njegovog veličanstva, kralja Milana, položio venac njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Aleksandra. Na traci venca ispisane su reči prvom kralju moderne Srbije, prestolonaslednik Aleksandar. – 1882. godine kralj Milan je uspeo da izdejstvuje da se do tada kneževina Srbija podigne na rang kraljevine. Podsjetit ću vas da je 1878. godine na Berlinskom kongresu Srbija dobila puno međunarodno priznanje i od tada postoji kao nezavisna država. Sve su to zasluge kralja Milana. Pored svih onih stvari koji ga i danas kad mnogi ljudi osporavaju, kako u istoriji, tako i uopšte u svakodnevnom životu, ali kralj Milan ima vrlo važne i nemerljive zasluge u našoj istoriji. Kao što sam već napomenuo, to je dobijanje nezavisnosti srpske države na Berlinskom kongresu, uzdizanje svog ranga, odnosno ranga naše države na rang kraljevine 1882. godine. Isto tako, 1884. godine napravljena je projektovana prva železnica u Srbiji koja je povezala Beograd i Niš. Isto tako, na Berlinskom kongresu Srbija je dobila teritorijalno proširenje na jugu Srbije. To su Niški, Pirotski, Toplički i Vranjski okrug. Pored svih ostalih zasluga koje možemo napomenuti, jeste i njegova reorganizacija vojske 1897. godine, da je on postao komandant aktivne vojske i te reforme koje je on sproveo upravo su doprinele kasnijim srpskim pobedama u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu, koje su se ostvarile pod vojstvom sada iz druge dinastije, dinastije Karađorđevića pod kraljem Petrom I i regentom Aleksandrom. Kralj Milan, možemo reći da je malo skrajnut iz naše istorije, nije dovoljno, ne govori se dovoljno o njegovim zaslugama, zanemarit ćemo možda neke njegove lične osobine i neki njegov privatni život koji svakako možda i nije bio najsjajniji, ali isto tako moramo reći i sve one dobre stvari za koje je zaslužen. Isto tako, 1888. godine donet je i prvi ustav Kraljevine Srbije, jedan veoma modern i je u to vreme jedan od najmodernijih ustava koji je doneo neki oblik demokratije, odnosno, da kažem već možda i punu demokratiju u to vreme u Srbiji. Doduše, kralj Milan po tom ustavu nije vladao, abdicirao u korist svog sina Aleksandra i povukao se sa prestola. Kralj Milan je živeo svega 46 godina, umro je 1901. godine u Beču i sahranjen je ovde zajedno sa svojom, da kažem, rođakom, strinom, knjeginjom Ljubicom. Imao je taj nesrećni razlaz sa Srbijom i nikada se više nije ni vratio, tako da je sahranjen ovde tada u teritoriji Austro-Ugarske monarhije. Mi smo iskoristili ovu priliku danas da se setimo 140 godina proglašenja Kraljevine Srbije. Mi kao udruženje koje se i zovemo Kraljevina Srbija, dužnost nam je obaveza da taj dan pamtimo i da se nadamo da će i u našoj generaciji doći do ponovne obnove Kraljevine Srbije, kao što je to bilo 1882. godine sa kraljem Milanom na čelu. Imali smo tu veliku čast i obavezu da u ime prestolonaslednika Aleksandra položimo venac na njegov kralju Milanu. Ja ću reći da se ovo desilo prvi put da neko od strane kraljevske dinastije Karađorđevića ovde pošalje venac, pogotovo otkad se prestolonaslednik Aleksandar vratio u zemlju 2001. godine, nije bilo prilike za tako nešto,
a evo isto tako prvi put udruženje Kraljevina Srbija se nalazi ovde, pa ja mogu postaviti pitanje zašto je trebalo toliko vremena da se ovo dogodi, ali ja se nadam da ćemo već od sledeće godine ustanoviti u naš program i redovan dolazak ovde u manastir Krušedol. Vidjet ćemo da li će to biti 6. marta kada je dan proglašenja Kraljevine Srbije ili ćemo vidjeti neki drugi prigodan datum, ali evo ove godine iskoristili smo da dođemo danas. Nije vezano konkretno ni za jedan datum, ali najbliži datum koji mi obeležavamo i povodom ovog događaja jeste donošenje prvog ustava Kraljevine Srbije, koji je bio 1888. godine, 20. decembra, tako da smo ipak našli neku vezu i evo danas ovde, a nadam se da će se to dešavati u budući. Hvala svima koji su došli, hvala svima koji su ispoštovali ovaj dan i želim svima još jednom da se zahvalim na to ime. Hvala.